Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda kota Mekah, Arab Saudi. Hujan badai membuat kepanikan jemaah umroh di Masjidil Haram dan mengakibatkan banjir di sejumlah titik kota Mekah. Hujan badai terjadi sekitar pukul 20 Selasa malam waktu Arab Saudi atau sekitar pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Angin kencang menerbangkan barikade pembatas jemaah di Masjidil Haram dan menimpa sejumlah petugas kebersihan hingga terjatuh. Jemaah umroh menyelamatkan diri berlindung dari terpaan hujan badai. Hujan badai juga membuat papan reklame di kawasan Al-Rayah, Mekah patah, tak kuat menahan angin kencang. Selain itu, hujan deras juga mengakibatkan banjir sejumlah titik kota Mekah. Dalam beberapa hari terakhir, wilayah Provinsi Mekah diguyur hujan deras mulai dari Jumum, Al-Kamil, Taif, hingga Al-Ardiyat. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم